السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستا أجوكتين وإذن سلامنا كسور دبادة جنالك أداوان إيسان وإفراح بشير كجن وولاشين إفراح بشير وإذن له جنالك كسور دبادة سيدا قروح دبادان أنو لسعوتين وإذن كجم هاد علينا يا جالن جيغان أو مانتا أن ودنو ويس ينو challenge-geena maanta qofkii guuleysto wuxuu helayaa $100 waa u jeedin hadaba soo xaadiriye soo dhisa safka waa la badan yahay safka la gudishayna waa kana hadda oraa ay u saadin okay hadda waxa neeftaada ku tasho waay yes hadii la dhaho macnaa no in la aadina la rabo yes toos loo aado hal lug hadee dhacdo xataa waa bixi marka ifraaxa tirinayso soo dhawaada challenge-ga waa kana wada joognaa channel-kana subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta noogu dadaala waa idin kaga mahad celinayna haddana uu noo bilaabanaa isdiyaariyo wiilashayda 1 2 3 yes go no go yes maya yes dhankaas kala waa ay waa baxday nuqaado ala ku aruuriyo adana diyaar ma tiid no yes no yes yes go abab no yes yes no yes no yes yes شغله وابحذ يا حمزة ما هو ما ده تبي وتبي وي وي توسي يا بردي لحظة كؤاد يا روج ما هو توسي ولا هنو توسينا يا وطاي yes no yes yes ما هو ما ده تبي وتبي وي وي يا بعي أنا أرتي نيك وقلة عساق ديانا تيمو اوكي مركي لبودايو نين ولي مرضي لبودينا كل بود اوكي هي marka boodaysiin marada yaa la sakin lugaha isku dhiji saas u bood lugaha qof walba isku dhiji you have to keep close your legs then you're going to jump it there easily yes no yes yes no yes so hey no yes no yes no wait go baba two you are حتى no bro وقلة go no skills up okay ninkan uu ku jira ninka xaqo ku jira markii dambe oo انا قلت لك نو ده no yes tagnada يس لا تمام no yes no yes yes هذه العالم yes عم جواب علي no yes yes no yes no yes yes go الله غسل بدنا عشان زي ما ديرو سهل كرتا عيسى وقبتها وملينا no no yes yes no no yes yes no no أبو بكر وقبع على المركز وترى رحدي توصل وقبع
هذا نحن ما استاجنا مثلا جيس ماشي تاجناada no yes yes no no taliya waa ka baxay finaalka labadooda isku soo bixin waa arkayna qofkii guuleystay yes no yes no yes no yes no yes yes no no هذا أقول ليس you win هذا أقول ليس هذه قواي so now you are listening here so how you how you gonna dreamoing This is the first time I won. Yeah. Right now I'm feeling it. yeah okay but I take gold but first of all when we are playing like they all think like you are less but you now win so how you feel Right now I feel good. yeah? because when we see the game all of them they think like you were like heavy so you cannot jump Oh so, shit. Oh, because I play basketball, that's why. oh okay you play basketball Yeah. oh very nice so every Bro, I play basketball, yes. yeah you Yeah. understand Yeah. so now we're gonna go humbling you and after this $100 I have to I'll keep to you okay okay so what you gonna say to us Like right now is the first time I won this challenge. yeah so you don't need this 100 yeah Nah, I need it. Yeah, okay. But like yeah. Thank you all. Like you know, it was hard for us to get this 100. yeah So next time we must okay win. let's say congratulations No, there's no 50-50. It's mine. okay congratulations Yes. you You keep win it. winning You win it. your wish all bad for you Nah, yeah. okay all right Ibrahim waa mahadsan tahay maadaama janaalka maanta kugu horeyso ka soo muuqatay aad guuleysatay hambalyan ku leeyahay challenge-geena no iyo yes intaas ayuu noogu egyahay waa mahadsantii sida quruxda badan aad noo daawanayseen bye bye